Sáke összecsapás 17 óra 30 perckor kezdődött. 30-12. Megtudhatták többek között. Jönni, menni, látni, hagyni, tűrni kéne, átbeszélni sok-sok éjszakát, hogy ne úgy lássuk a dolgokat és egymást végre, pohár vízben megtört ceruzát. Annyi kérdés, annyi érzés izgatott már. Szívek újabb vágyom. Ulody mě vyšel. A čo, dojem? Dojem, ne? Musíme sa zladiť. Ugrofínske okultné oslavy. Neviem, čo to oslavujú. Čils, čo to oslavujú oni? Upálenie 3 Slovákov? Mne sa zdá, že takto pred rokom tu budúpali nejakých 3 návštevníkov zo Slovenska. Spomienka na to, že ako dobre bolo. Scherzinger spievajú. Ešte keď chceme kenček. Krásne spievajú, jak andílci, ne? Maďarsko, muškaty, maďarské muškaty. Ja nemám tam predvoľbu do piči. Ale kde? No, plus 4-2-1. Ale k komu? Mitrovi. To je číslo. No, už to znam. Horší, vy ste z Jobbíku? Z Fidesu. Fides alebo Jobbík, alebo smrť. Jakalom, szabad, nagim, no party. Tu na. Kde ideme? Ale ideme dovnútra, alebo ostávame? Môžeme aj tu. Budeme počuť, ako spievajú detičky. Ja. Konečne sme prišli do krajiny, kde sú normálne peniaze. Tu máš vyplatu v miliónoch, Marian. Tu by si mal vyplatu v miliónoch. Horšie jak v Taliansku. Ťažko sa to nosí, také ťažké pre? Ukáž, koľko máš ty peňazí. Ja? Eury, či toto chceš? 1000 ťažké? Zloty. Počkaj, tu sú eury. Čo to? Či forinty. No a teraz na porovnanie, čo Počkaj, tu to? stravače mám ešte. Zase eury. Tu sú 5000. 5000. 6000. When I give you 6000 Czech crowns, do you show me your tits? Put it in your pocket. It's yours. Ty už to niekdy ďalala. Kornel zarobil dneska. Kornel bol. Ma odchytili rýchli prachy, tam mám tu 6 babí. Hráme na slepo. Kytka, všetko musí byť. Či už doniesol Marianovi nezdá. Marian z Romácie, mama vydaj ma. Či už je ma. A tu je ho nádejný žení. Prišli dnes do Maďarska v nádeji, že sa môžu rejnostovať. Honeymoon. Ideme na guláš maďarský. Sme si vybrali najhorší podnik asi, čo sme si mohli vybrať. Natáča? Natáča. Čiže čo najskôr preč. Nem kell. Kell, nem kell?
Jézusom! Nem lehet. És mondtál itt. Megy Mihat, nem lehet. Tudja mi van? Mi van, Ivan? Oj, kudla, pozri ma Tarki! Nem lehet. Som musel kudlovi natočiť. Povedz, čo vieš po maďarsky, či uzdačo? Dori ti s Maďarom. A toto vieš? Egy, kettő, három, nič, baba szere dinamit. Pozri, aké vtipné to bolo. Ešte aj Maďari sa smejú.